te na bu fire hum hori mut mai khan hlok puina thamin central sarkar chuan a hrelowa chuwang chuan supreme court chuan thupe khau tak pein January ni som panga kumsam di par atang chuan school tina chum min sain peturin thupe ka chuata chutatang chuan he chhun chaw hi lo pangten hena pek alo nita ani tuna hian he scheme hi khovel bopa school lo pangte chu chhun semna lian per ania ni tin hianin school no isom pani le siruk sanga ayan no pang vaibel che som pani chuangin ni tin chhun chaw le mu preng ani midday meal pek hi ataka achan theinan hlomlian pui palia chen thei ani apakhatna cooking course mo conversion course he hi chme manata na paisa pek chin ani a tuna hian primary school no pang pakhazela cheli le paisa somnga pariat le middle school a chenga le paisa somsari pariat zel ni khatatan pek chin anni he sumi central state sarkarin kani thochom chin ani apahni na food grains bufa hi central sarkarina FCI kaltlangin athlon liawin min pe a tuna ham primary school no pang pakhazela ni khatatan gramza le middle school a gramza somnga zel hisapin min pechin ani FCI go down pui achingin food civil supplies and consumer affairs department chuan ramchung muntina school te ta na anlak na hnai theiber retailer nen thleng min phur thlen saka chutachang chuan school ten anrem chandan angin anlo le chin ani bufa hi eta nge ani tur ani a alo bera fair average quality ani tur ani apathumna a kitchen cum store chauka omlovin rong abol thengot lawa chuwangin school tinin chauka an nei theinan theitop chwa ani a ani chu kan nei vek to na chungin asak na sumte atir lama atlem ema asak achia a chu ho chu ata tulin asak thatna tho chho zel ani a tuna hian tlem te takmiu meu chau sakma bak aloma central sarkarin sumin pek thei hunhuna kan sale don ani tin tunhnaya sakte chu an che to a cement concrete in moi tak chatakin an sahlom ani sumhi district ina DPC tekal tangin pek chwa chin ani a contractor enroll arem lawa village education committee ten chenhem ngai tikin an sa chin ani apalina kitchen device bungbel thleng fian chuchun siamna na hman ritual te hi central sarkarin school pakhazela cheng sanga zelin athlon liawin min pe a chu adong tu tur school ten almomo dik tak anlo le theinan district ina DPC tekal tangin asum fain pek chwa chin ani midday meal kan ti hi kemani Mizoram mai kan mang common to a Mizoram chuan no pangte chhun cho kan pek hian ni maya hei hian atum tam tak anaya toy te an soi don chuan a soi thei thowa hetiang hian soi pia don tai la hei zirna kan hati hian a bul thum chu elementary education stage hian ya chu pol khatatanga pol re tin kar hi ania heng pol khatatanga pol re thi mi zong huap zo tu ra siam ania ti chuan heng elementary school a hian no pang zong ten lu an cha ka kal an chak nge theina tura boruak siam hi sarkar thil tum mania ti chuan a local to te po school ban san top san mai lova an kal chun zom ze na tura school boruak tha siam hi sarkar abik takin education department te thil tum ania chung school an kalna chuan re theina te tin har sat na chi rang kan tiang te hian ati buailo na tura sarkarin athiam angano pangte ta na ham that na siam hi atum alo ni ta a ti chuan no pangte hi tam tak chu in lama chotha ei tur nei manglo te po anom theya tin chotha ei tur nei te singa ko hian chung ko bo ruak dik lo awanga cho ei mu mal lo wa sikul ron kal te po hi no pang aom theya entina jingkara nu le pa te amo in chunga mo ruak thalawa om chuan no pang ten ei tur
tui takin puar takin an ei hei lo thina chu tiang ang go ruak awanga sikula nuam ti lo zeta no pang local te hi a on thei thina hek zong te sarkar na ria a chu wagin hemi midday meal kan ti hi no pang te nuam ti na tur le anril tram lo na tur le sheuman ti lo na tur nge ya tui tak le fel takabua sai hi school education department chuan atum ania chuan khokheng tuar no pangte tin tuilian tuar no pangte he disaster kan tiang chi he tiang chi no pang tam tak hi mun tren ka da chuan an lo oma khang kha in lama ei tu tha te an nei lo wangin school ban san mai te po an lo ching thina khang te ti re na tur khan he midday meal hi buat sai ani ti chuan no pangte an ril tram tak mai ei tu tha abi takin tan taksa chaknan mamo zat ang sarkarin mithiamin abi tuksa te pe ki kan tum alo nia chutiang chuan kan pe chho ta zela midday meal hi ani ta taka chuan central sarkar atanga kai hruaina oma chuan sarkar school government school kan ti le government aided school kan ti le SSA na I'm call school te hian an dong turania chung te chu kan pe theva Mizoram bi ka hian adik takan soi chuan NGO te le ko ran then khat te ne na memorandum of understanding sign to angin kilkhor khoi molai muna school then khat te ne na hian midday meal hi pek te lania chuwang chuan midday meal kan pek school number le heng SSA te education department a school is kanan siam pang ngai te le midday meal school li sin an lo deu chang alo oma chu ti sual palamo wang ni lovin ani tur ve reng ania heng te hi kan siat thiam apoi mo le ani ti chuan midday meal regular taka thataka pe khi school education department in kan tum mek le kan tum zel turania mi puiten min siat thiam pui kan du mani midday meal pek hi no pangte shai puarna ringot ani lova hi chu akal pui ve chau zok ani hialang no pangte hian an taksa alo chan lena puitling mi tura an kalkonga an taksa ta na chatur an ein an intur ani a chutia ang ei phalo te chu malnutrition an ti ni wellbeing an chu dan chuan India ram no pangte hi khovel hwa pa malnutrition tuarna saber ram kan ni a tin an taksa ri tur ang tling phalo na saber te zinga atel boka chu chuan channa konga te thile dam thuwa te in thla pun zel na le ram ma so na konga te na satakin ngong ane ani hemi konga hi chuan sahara thaler che vela cheng te ai po in kan hniam dai zok nge nge ni khovela hetia no pang mun thuma chen mun khat zet te hi India ram no pangte an ni bok ane Real Trump warlo thua Times of India in Global Hunger Index report a atarlana chuan India ram hi ram real Trump tamna somret singa somruk pasari kania North Korea le Sudan ramte ai point kan niam zoka khovel huap real Trump za som ni panga zel hi India ram cheng anni hemi konga hianin mason zel ma ila India ram no pang za som li pali te hi underway annia no sen za som sari pani le meichia pasal nei to za som wa pani te hi anemia thisen tacham anni jirsian da in asoi danin railaya malnutrition hian no panga ngau thalo tak anei thei ani India rama raw chuan din hun thapola annia chuti chung chuan ramchang kang kan ti te ai chuan kan din mon alan hiam hle ani Goa Manipur Mizoram le Kerala a cheng mishing za somnga tinglo deu hi anemia nei kan ni hetia hi India ram din hun ani awangin India sarkar chuan aven na man ro pakhatatan midday meal scheme hi adwang chhuak ta a midday meal MDM mai pia lama integrated child development scheme ICDS te national health mission NHM kan ti te po hian hetiang ko nga hian nasatakin ma an la reng ani
cha nutrition hi mitinin kan sel na na kan mamo ani a no pang sel taka chang lian tur chuan cha hang proteins carbohydrates fats vitamins le minerals te an mamo ani no pang te hi an sel na le an taksa ta na chatok an ei lo chu an nung changa te alo lang chuak china zirna ko nga phei chuan cha chhun an ei hnu hian nasa takin ma an son ani real jam chung chuan ri ru pek ding thei ani lawa cha chhun pek an ni hnu hi chuan thiam po an thiam thei jok tur rangai ani tin cha chhun pek an ni hnu achang hian school no pang tlan bo an om ngai to lo an ti hial bok ani an lo shi sel ta sota an taksa mamo an nei awangin tuile nuam ti takin lekha an zir thei ta ani malnutrition cho cha tlak chamna kan ti hi chini in a chen hlok theya undernutrition cho cha mamo tok e phalole overnutrition cho cha mamo bakaliam e te in a chen theyani india ram himiri thei tamna state kan lani awangin undernutrition hi sarkarin angai poimo ema midday meal po hi undernutrition bo nana duana ni awangin apoimo hle ani Mizoram bi ka chuan undernutrition hi ramrishul le thingtlang lama atam ema overnutrition hi khopui lama kan boi pui hle thung cho cha tlak chamna abik takin undernutrition hi no pangin alo nei chuan olsam takasha theidan oma an bu ka zanga an chan a chalawa an zoin an chawma ema infiam po an infiam pe lo fowa lu hai an neya reideu din te hian an tlumai china chung ahong chalo tak tak thleng thei te chu chip chiar zokin kan hantar lang don ani malnutrition in ahong chalo te chu lom ni in chen thei ani a apakhat na chuan protein energy malnutrition awang hian marasmus le kwashiorkar te athling thia apahni na chuan micronutrient malnutrition awang hian vitamin A B C D tlak cham awanga nanna chi shang athling thei bokani hemba ka hian iron tlak cham awangin thisin tlak chamna athling theya iodine tlak cham awangin orpwar athling thei boka calcium tlak cham awangin rumoile rushisel lo athling thei bokani hengte hini te na kalma mo te anni a ken eile ina atel theina na malak acha hle heng chu cha tlak cham na thleng chin te hian no pangle puitling te shisel na akhoi chha thei awang le en kol lo chuan thi na hial athlen thei awangin sarkar chingin malak na chi shang om chhota zela chu zinga chuan midday meal scheme aron chhuak ta a cholkar tina menu calendar siam angin cho dal alu badam nutrila te hian protein energy malnutrition laka kanno pangte ahum theidona mai thlai hna le adang te hian micronutrient malnutrition laka ahum theidon bokani no pangin cho cha tlak chamna alo nei chuan zirna ati chuan op theya shiselna le masonna atan po apoi theibok ani hei wang hian malnutrition cho cha tlak chamna awanga harsat na om thei te laka inven nan midday meal hi apoi mo ema skula thok tu zirtir tu te mai ni lovin nu le pa le khotlang mi puiten kan fa te ta na ni ti shereng chungin kan ngai poimo atul hle ani midday meal hi school no pangteta na poimo ema wangin sarkar point harsan na omlova kan momong ze la sum man tur pek chu azar zar hi adu hlea ama ero chu du angin du huna sum kan pe chuak theilo fo thina achang chuan rei tak tak chume man tur le kuk hlo tur hi bat angai chang te po om thina amo phur tu din huna ding tan chuan alu hai thlak thin khop mai ma se hetiang harsat na kara kan lom na mem chu fan chung changa han boi deuh thin mai la zirtir tu ten no pangma khongain cho chhun sem lo ai chuan an thiamang angin sum an lo dapa achang chuan an mani sum ten lo mang pu ka tin achang chuan dora te bat na ten lo jong thina chutianga zirtir tu ten thanem ngai taka an be na wang chuan voin ni thlengin thuang takin kan lakal pui thei zela hei wang hian kan zirtir tu te hi kan fakin an chunga lom thu kan soya tin kan minister zaom tak pues ro hluna le kan parliamentary secretary zaom tak pu joseph lalhim puete poin na sa takin tran an la a sum om lo chung poin an ni thanem ngai na awangin kan nei le mai thina an chunga kan lo
sa an har wanga an lim mani chu wang chuan midday meal hi sikula man thin ani hi kan hlok pui ma kan tangkai puya naupang zongin an ngei bok sia chu wang chuan midday meal hi sarkarin an buat sai hi sikul te hian kan hlok pui mani chume wang chuan tuna po hian sikul naupang zong ai o in sarkar chunga lom thu ka sai ani midday meal kan e va hian kan taksa hrisel na tam tak kan neya taksa mai ni rin ril ru apo ril ru chakna te kan nei pha kan hlok pi em no pangte kan harwang tha em a infiam na lama le physical education lama thatakin kan chet thei phathin thina le zirna te po thatak takin kan zira fel hi kan ngai mai ulo ni midday meal enkol na kunga hianin nu le pa te le khotang po hian mo khurna le ti tu tam tak kan nei ve a sarkar hianin midday meal enkol na kunga hi chuan thu takin intinei tu tak hian hantel ve sla ti hi adu em a sarkar sum han hian midday meal a kan mo no pangin ani le nga mo hun thuma thena hun khati pe ka tu mani a amara chu sum le pai a pe the te hi a be kan em a so me ilo nana leinan suna tlem tham tia wa e tu tha han pe thei chi kan ni mang lawa chu wang chuan khotang te hianin hemi ko wa hian an phur ti jang khai tu re mo e tu tha zo kan pe theina tura thai na te mo thing khon te po anianga tiang chuanin kan nei ang ar tui te theilam pang chi te po kha min han pe pet sak ve ta sela a thei te chuan an sum te po kha dai zai zokin e tu thale chual leinan ten lo mang theianga tiang khan khotang tang pui na hi an mo em a chu tiang tu chuan khotang in thei top chua kan fa te e tu rani ti sia ma min lo la pui po hi kan tu em ani india ram puma hian heti zonga khotang te in nam noi tura in fui thar la hi an nin na sapiau thina Mizoram po hi ati thapol kan ni ve thona a tran la ke ro chu kan langai na sa hle ni hemi chung chang po hi untanga kan ti le huna chiang de zok le chip chiang de zok in kan lai rim le ton nia midday meal kan ei chin te hi cha chhum tu ten thian hlim le uluk taka an song bol chin ani awangin atui thei hle am kan same ei chin te po hi no pangte tak satana chatna tur hlir kan ei china hetianga kan lo chen le na proteins pe thei tu kan thau dan pe thei tu te kan ei china kan ei chin tang pui te chu alu da sana le thailam pang hi kan ei deuh bera no pangte pon kan chat puin kan sel pui hlom hle ang enjinan I thil phada sei lok tai lam hey ma de swanin ke ni te po hi che ve thei tak kan ya midday meal kan ei china ba hian kan taksa te po alo chat phain kan lo sang kan lo chan bela kan lo thau bela midday meal kan ei wa hianin kan lo changin kan lo thawa chan chakna te po kan neya thashi te po kan nei hema chuan kan ri na te po ama ain kan lo ri bela ne chun so kan ei wang hian kan sel pha em a lekha po kan thiam thei pha po kan ni kan ta ran ta ang hian zirna chun so le no pangte ni tina an ei le bar nutrition hi ain zom taka ei le in hi tam tok le thatok an nei lo chuan no pangte a thal that tok lo na malnutrition le among thalo tak tak te thleng te a hetiang alo ni wangin an nun te lo ngoi an zoin har pe lova an mut achuak ngoi thina hetiang ni wangin le kha te an zir pe lova le khazir ten lo tui lova an thiam thei lo boka le khazir chu an tan phurrit alo ni thina ni chutiang alo ni wang chuan an nun kwa thui taka mong thina le khanwam ti taka zir tur chuan no pang te an risel angai ni an risel na a that chuan ti dam le tuma tuna an nan nei te chi sang te nei le in manga ven him hi midday meal chuan tum thatani chutianga malnutrition laga ven him theina chuan zirna mai ni lo in fiam na lama po kan ram le dam ti min thatu te
kan no pang te an la ni zel do na chu wangin office thok tu te mai ni lovin school thok te no pang nu le pa te khotang khoi tu te zong po hian mo phurna kan neya midday meal a hian nu le pa te zong te khotang mi te zong school education department chuan te to chuanin thok pui turin kan som chewani ato pera chuan midday meal central sarkar na hiti takano pangte du saka apek hian that puina le lok puin tam tak ane hi soi mai chi ni na lang lowa heng te hian tlang ko mila tha in ka ria pakhat na chon no pangte an complexon asiam tha em maya khopui le thingtlang no pangte andang lam chuang to mang lawan in complexon ni ai nang tlang pui to ani tun ma chon khopui e thale ule thingtlang ai thalo de te chu anin thlau le thinani panina chon no pangte an harba an harwang e mani abik takin ne midday meal an e ma chuan chuna hian no pangte an muthulap lap thina amaro chutuna chuan no pangte an harwang to chu wangin chuna an muthulawa an har thale bokani apathum lena chuan thingtlang bi ka hian me cheno pangte ei tu thamu to lo wangan samka split hair kan ti ang hi awm to lo samka kan ang ti ang hi an ngai to lo ni apali le na chuan no pangin school kalan sa ka an phur em thina ni skula ei tur ne na him taka an kal chu mu an nuam khop mai mun kil khothen khada de phei chuan chun chai huna hian no pang te hi ate zual te hi an u te ei hun lai vela chuan an pun bel le ve chian thina chu wang chuan chum ke mot rem chang che si lo hian anon pum ve le hlei thin ni hetiang te wangin no pangin school nuam an tia midday meal hi no pangin hlok na satak ani theina ani wangin anun khwa ma hruai tu ani wangin thil lok thak tak le thil thatak program ro pui tak ani kalome Kunjoi hi nuam kan tia kan pur theilu tu